Urukiko rw'abanyankore kweterana Cooperative Union Limited urw'umurundi gw'atano n'eshatu rubirahambuga za factory yabo murika kubambara site kandi abebembezi babanze no koreka ba memba imbere y'isako yabire yashikamu na hero bwahati cyo kubanza cyagyon twabiguriza sente 9.5 billion ubwo government kandi government yashashura 100%. Abamwe bakandi bagira ngo ahantu mukashanga zino pipeline yo kwijanga tandikayo beds ezindi kugira ngo abahinji babe mbafuna umwani murungi ogucyokere kubarabyare kandi tukabayamba no kureberera kugira ngo hamuherwa byo no musharuro guje hayiniyo kandi kabanyankore tufuniro butare ka China twina akatare umutake tururode umwana gw'abafamazo gwe kwantu gutwara umukatare aka China hamwe na take aba batorine no buciko busya okwebembera sakweji kandi baraganiso kutungura umutindo gw'omwani baruko abahinje mbebo zo murembe no kubashomesa empinga yo murembe tuje kutandikiraho no tuje kutamano ntibe twatandikire cyo kureberaho nka umwani twose tukakaranga tukapakinga nagashobora kwita roasted kandi cyo kigendo muri line ya value addition twagure byoma birungi byo murembe tutunga certificate ya kitongori cha Uganda cyo kurebera byo mutindo nabo cyo jora line ya business cyo kitamama eka uruko baro memba w'abanyankore kweterana bakashomesa abana babo bayibara memba abarungi bakashomesa abana babo bagura amataka bagira amakamarungi kandi wabareba nabarebukaje bagigahari kakundeka mu wesije umbase kwebembera institution age duteko misho nimbaraganisa abanyankora hebire yashika hatu nubwo twatandika baza kugezaho amana twendaga musanje cyo twatandika rizoba twendaga teka mu production kandi hamwe na marketing. Abebembezi ba sakweji bashabirwa kwatanisa chwere mirimo ya sako okugenda obumisho wabanonda kumanya usoso yate eine echo nojerebera okweriyo nekoraki nekigatwe reports bazishomera kandi nitwe tumanya by all standards banyankore kweterana is rich by all standards. Assets ezimwine no bakuzigabira ecyaro cyone bisigara kirebord kuchiriye ekigerachi ekigiga twe the problem you have is okumura kose assets ezimwine zikaba generate cash tubarondera katale take utwarumani kwani again turunda kandi China libenda 20 containers per month. Take libenda 5 per month zoba tandikirazo. Esande wile pile ni Maputo, Mozambique. Aba barambwire nemerwe ndije Lyon yakorwa umwanya ugo gasha kwa Aneta Tukunda.